mfashe amaboko nemeye yuko iyi si iyobowe n'abantu bakomeye. Iyo umuntu yagutanze ikintu akagifata akakikurusha, kukimukuraho biba bigoye. Real Madrid umwami, Real Madrid ronwa, Real Madrid ya Benzema, makipe matoya bayahana hera kuri Man City barakubita barandagaza. Fata ikipe yitwa Paris Saint-Germain n'amafaranga igifumba barazinga ntibanaguza abakinnyi, barakubita barahana barandagaza. Fata Chelsea n'ibibazo by'umuherwe barakubita barahana barandagaza. Bernabeu bayigize isakaburiro, Bernabeu bayigize ibagiro nta muntu n'umwava. Imitima bayishengurira hano, barahana barakubita bakica bakabamba. N'ubwoko bw'abantu b'abagabo ariko banifite akantu k'ubugome. Bamwita Rugaju Reagan, ndayishimiye Reagan cyangwa se umwite Rugaju Reagan, yose ni amazina ye. Uyu ni umwe mu basore b'abanyamakuru ba siporo bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na hanze yaho. Ni misi myinshi cyane ikomeza icicikana, ariko hari ikijyanye n'urujijo ku kazi ka Reagan Rugaju yarasanzwe akora nk'umunyamakuru muri RBA. Ejo niho twabonye twitiye avuga ikijyanye n'uburyo ki agiye kujya mu kazi, dore ukuntu yabisobanuye. Yavuze uku: ndashima Imana ko ubu twatangira. Ese murankumbuye nkuko nanjye mbakumbuye? Kuwa mbere nimugoroba duhurire kuri, noneho ahita ashiraho utudomo FM. Mwahamenye se? Wapi, ntago tugeze tumenya rero ngo niki kiri kujya mbere. Niho abantu benshi bahise bavuga ko Rugaju yaba agiye gusubira kuri radio ye RBA nkuko yahoze ayikoreraho. Ni amakuru menshi yakomeje gucicikana bavuga ko Rugaju Reagan yaba agiye kugaruka kuri RBA, ariko icyo ngiye kubabwira yakomeje kuba ikibazo. Impaka ni nyinshi cyane ku bakunzi ba Reagan Rugaju ndetse n'abakunzi ba RBA muri rusangi. Nkuko muri kubireba rero kuri izo screen zanyu, murabona comment ni nyinshi cyane zivuga ikijyanye na Rugaju Reagan. Bamwe bavuga ati iyi radio tugiye kuyiheba burundu, abandi ngo dukore unsub. Ejo niho rero amakuru yasohoka neza ayemeza ko Rugaju Reagan uno munsi ari buze kuba ari kuri RBA. None rero ibintu byari bikomeye cyane, abantu bari benshi cyane ku ma live. Niyo nshuro ya mbere nabonye live zigera ku bihumbi 7, ariko mu kanya gato zahise zikoroka zijya ku bihumbi 4,500. Ni ibintu rero bikomeje kuba urujijo, bikomeje gutungura abantu benshi bagiye batandukanye. Ari nako mu gitondo hari habayeho breaking news zivuga ko Reagan yaba agiye gutangira ikiganiro ndetse akanaba n'umuyobozi mukuru w'ikiganiro cya siporo. Ariko ibintu bikomeje kuba bibi cyane kabisa. Turi kwibaza ati ese yaba yarirukanywe cyangwa bimeze bite? Nkuko tumaze igihe twumva ko yaba agiye gukomereza kariyeri ye muri BNB FM. Ese niko kuri? Ese bihagaze bite? Ese umugoroba yavuze karono munsi turi buze kwitega iki ku kijyanye na Rugaju Reagan? Mbibutse ko Reagan Rugaju yavuye mu kazi mu kwezi gushize, bamukuye muri studio azira ibijyanye na dossier ya Minadefu. None rero ubu tuvugana nta kintu na kimwe ari gutangaza, haba kuri YouTube channel ye yitwa Rugaju Reagan Sport no content. Nta kintu na kimwe aratangaza, nta kintu arigera atangaza kijyanye n'urugendo rw'ubuzima rw'akazi ke. N'ibintu rero bikomeje kubera urujijo abantu benshi. Reka mbanyurizemo comment uburyo ki bagiye bazandika n'uburyo ki wabonye ibintu bagiye barakara bikomeye cyane.
ni comment nyinshi rero zagiye zigaruka ku kijyanye n'izina Rugaju Reagan. Yavuze radio y'igihugu yabaye yaba stagiaire koko, urumva ko bariko baravuga ko baba aba stagiaire abantu pong na stagiaire na Axel ko araba stagiaire. Undi nawe aravuga ngo dukeneye Rugaju Reagan, ngo ese Rugaju yaba ari he? Undi aravuga ngo Reagan radio y'igihugu yabaye y'aba stagiaire mudaha makuru ya Reagan. Undi nawe aravuga ngo Rugaju Reagan igenda akaguhamagariye urihe. Numva n'ibintu rero abantu bakomeza bagarukaho cyane bavuga ko i radio y'igihugu yabaye y'aba stagiaire kubera ko batabona Reagan Rugaju. Ni ikintu rero kiriso bari kuba konzi ba Reagan Rugaju. N'ibintu rero bikomeje kuba imbogamizi zikomeye cyane kuri Reagan Rugaju. Ese bimeze bite ibye? Ese dutegereze nimugoroba ko hari update ari buze kutugezaho? So reka dukomeze rero kuba machuwa, dukomeze tutegereze ngo Reagan Rugaju ibye bihagaze bite, turi buze kumenya ngo wagwani bimeze bite. So ani kuri Neza Empire nge mba mpari kugira ngo ndabahe update zose zigaragara ku kijyanye n'umusore wacu dukunda Reagan Rugaju. Numwe rero mu basore RBA yareze yanakuza ku rwego rukomeye cyane kuko yatangiye gukora muri RBA nyuma y'imyaka myinshi cyane irenga 4. Nukuvuga rero reka dukomeze twizere ngo bizahererahe, bizarangira bite kabisa. Hari nandi makuru nakiriye mu gitondo avuga ko Reagan Rugaju yaba agiye kujya kuri radio Isango Star. Ni imwe muri radio zitigezwe zivugwaho byinshi cyane ku kijyanye na Rugaju Reagan, ko benshi bavuga ngo SKFM, abandi bakavuga BNB FM. None aka kanya hari indi nkuru umutasi wanjye kabisa akunda kuma inkuru zo bwenge, inkuru ziri breaking news, arambwiye ko ubu tugiye kuza tumukurikirana kuri Isango Sport kabisa. Niko tugiye kuza tumukurikirana kuri Isango Star. Ese niko kuri? Ese bihagaze bite? Nk'abantu mwe rero mujye mureba ukuntu ibintu bigenda bihagaze. Reka dukomeze dukurikire update niba ari koko ari buze gukora Isango Sport nkuko yabivuze ko nimugoroba ari buze kuba ari on radio, ubwo turi buze kubyumva amasaha nayo ari kwegereza. Reka dutegereze ese niyaba ari kuri Isango Star. Rugaju Reagan yabagiye guhindura iki ku Isango Star, cyangwa se abakunzi ba Rugaju Reagan bahita bakurikirana aho yaba yagiye? N'ibintu rero dukomeje gukurikirana umwanya ku mwanya. Murabizi ndi mudatenguwa, ntabwo nabatenguwa. Neza Empire yama bimacuwa kugira ngo tumenye inkuru zose uko zigenda zitandukanye kabisa umwanya ku wundi. Wowe rero ari ubwa mbere umbonye, reba icyo ubukande ni subscribe kugira ngo utaza gucikwa ayo masaha, kuko mpita mbamenamo kabisa umuzigo w'ukuntu byagenze. Nuko rero gihagaze, wowe utarakanda subscribe nicyo gihe ngo uyikande kugira ngo n'izindi update zikomeze kugeraho ku gihe kabisa. Amwe urebye nkuriya mubiri wa Kavito ukuntu meze, mu by'ukuri baramugoye cyane. Wenda ari ahantu yakuze akina, ubona ari umuntu uri athletic wihuse ufite iyo pace, wabyumva kubera ko barabimenyereye. Ariko Kavita ni umuntu ubona ufite umubiri munini kandi ubona utihuse muri we, ku buryo adversary yamubonye byanze bikunze yagombaga kumwica. Niyo mpamvu